Shibanta ban penpau ya kajing sarong bakari Bhoi district kalayo ya Myntri Sorkar uban Shakri lem ya gari Bhoi bat Khubor hi barok kawai. Kata Hadien ba uba Sosthenes Sohtun ula Shah Thung dangshen kum Myntri Sorkhuborjylla hakaba menta kasingi shi tarik risau ka parti NPP ri Bhoi district rengkat ke NPYF bat NPWF bat naki blok. Kila Pynkup Burom ya uba Sosthenes Sohtun Hadien baka Sorkhuborjylla kala ai baha bandan lang haka kenhun ki Myntri Sorkhuborjylla. Ya kini kajing Pynkup Burom la penlong ha parish hall nongpo. Hakini kesengi lawan bandan lang nadu MLA ke Sning Dr. Celestine Lengdo, UMLA ke Roy ba daman ba lamare, UMLA ke Mauhati ba Charles Marngar, ke MDC Nongpo Kong Rona Khamdet, Presiden ke NPP ri Bhoi ba Clement Maulong, kinoyalam na ka NPYF bat NPWF rengkat kiwei kinoyalam bat kidekot ke NPP na ri Bhoi district. Kumban penkenmau, uba Sosthenes Sohtun MLA bat MDC ke Jirang, ulayo rung hakakenhun ki Myntri Sorkar, balapen bujli dangshen hapo Khuborjylla, bat uba Sosthenes Sohtun ulayo bat hadu lai teli kitinat terekam Sorkar bakentup ya ka CNRD, GAD bat SAD. Nakamen sim jing sarong nakaliang ka parti kala Pynkup Burom bala ai rengkat kijing ai ngobha ha rengkat kijing kitbok kidruang ya uba Sosthenes ba undang la ban tre khambha ban wanra kijing kala ha Khuborjylla bat khamtam ban pet kerpang ru ya ka ri Bhoi district. Dengan kod selama mau dia ada biasa. Pynkup Burom yang minister berbuat in Thailand semua belum dengan tradisi sodor. Minister berbuat Banpau yang jadi Khubor, yang jadi kajongan kumu Emily jo kejirang konsensi, yang Burom kabakrau kabau orang Minister demi sahabat ke sama, ulajin yang kami Bhoi district, banten cuplang apa kabinet masnyo itu Khubor Hadien pada pamsmai kubu minister lalai yang kecikmen kejongki goli MLA jong ke NPP nari Bhoi district kinong kirkam at kinong kesan dibayi jongan jirang konsensi but kini nongsan bagi patpahi jauh dari Bhoi district Borobuai ibun ko ibamayo daging smokeman ibenpau penai play yang walaupun Minister demi Hadien berjid yang lagi Emily na district ni bandong minister badai yang setelah CNRD GAD pada SAD kejadian yang orang minister yang amalong kumu minister kamdai tangan amai kejadian yang orang minister yang amalong minister hari ini Sorkar NEHU kedai kejadian yang ini baru naik i Charles bagi jumpa ini Dr. Celestine i padaman baik kini baru baik kita nak juga baik
Kepengakuan Malala Omdei na kasupot kaba ginebaro kayo giyeman pagkatwa ng taga district batuju yang Bhoi unit NPP ibabuklenan mauro ibadosya inukikang ibakmat kung kaway kacing ngapapan yang mengerba yung Honorable Chief Minister pan kintruk lang yang Bhoi district pan Shin tadi Myntri pada tahun pertama akan kabinet. Kublai syukur ni baru ibu. Kublai syukur ni yang disimpan lebih nalu ke parent body, ke youth wing, ke NPYF, ke women's wing, ke NPWF, ke farmers front, ke NPFF, but ke non-Shan KBA jauh National People's Party. Kejijik kejauh Honorable Chief Minister kapeni yang kita isin bagi kejingkermen bagi Bhoi district NPP kat Sanangkio ha ka district KBA leba kejingesin langit kejinget kejinget